Say, me say, wouldn't once nature, Ubebuku. Ubedin crofobia chi, na fidi, Usuba papa crama mediatono. Now be used my bonnet, our internet issue. Now be seen as a fin, our internet issue. That's a sitobia. Oh, yeah, dear, now what Nassid one who said there be, Yantetemisa. And I said, be, we cram any munyam, Jane say, Menem crophobia, Yantety one more yepe. Miniam, because certain seeing you and any were henny. Me say, Yin be a trendy video be a costo dear Aconiaba. Ya say, ye shimo. Yenny idea, you were our table than any. Then send me our camera, some woman say, na encrophobi afa onmu ede echima. Messer de kan. Social media minim se seneti bi obi e bibi to so. Eye dane a obi ebe copy anase. Obi so ebe soso mu ade ato baabi. Na bre bi esemu no ono soso ade aba bi kan wasem. Eni ti we bibi o social media ne so a ya hweyi. Ebi ebe to bre bi na wonu ho. Na sa suma no kora wa fidi ho. Anasa atudi no kora no sei wasakra oye nipa foforo. Enye no na wa adwene wo so. Asube hu se sanse obi twen ereto wonti na wakofa na wasade aba eba sa ema woni monyam mabio iko oye de wagya suba no na so oye dania saade no ana nkrofo ede echinchimachima ede epepo woni monyam kro no na nyame anim de kremu ni metie audio no I think so offense mpanimfo awo se Mosore. Esan se sebia nya do sebia brawo. Mimi hu ye no fe so. Boda ya no fo yinti na monsa asetreye. Titu ne moni nko. Ye hwe efiri akomadan kwa Francho area ho nyina. Monsa asesun. Ya le toro bia mempese me na meba be kire ofe so nsa ase. Ofe so bo hye akọ north. Ofe so bo hye ebesene ko efrede se nkranza obo hye tachiman ena obo hye so bese ko ekuro mi refi ne den eto ofe so kro no so papa yi ni nkuro sha ase me ha mani a babro 500 ofe so nkuro ni nkurase a ehye ofe so ase no se me ha mani a babro 500 ofe so won sa ase yi ya kasantimemu ahemfo won sa ase no a ofe so ka ho bi ya ono so ewon sase na metie abakwasem no mempese mede mitrimu ebeka le obi nka yenti ma yenkotie ewura na oteboda na no ho no na asem okai na enchichi because enchirima enti eyame se tobia enye ni nyina na wodi sebi kasafin ebeka en mi se wonum de onum sesa be no mi enu woda chinti da bia me ka kire woda chinti unim de da chin be woda chinti enye nsem bia na wo so bi wa no ka nye semfi bia na wo so ma ho kwan me firi wonum ba woda chinti o ma da chinti esan se wunim wo kina sem ti ade bia wo ye ne social media ne so no you very careful because enanu a wo ye hu sunsun aso woso be da china bia na sabre no ye de ukodi hine bi ana ye de wade hine bi ana ye de wakodina panyinti bia wasesa wadwene kora sa ne ma na firi ne ye na firi mu bo so bia kofa sa ohwefonyi na wo ye no ne ye de abrawo na ye bone ntena ha nti we bibia adwene ho ye me de enkontompo de me ma ne ntwam ukọ esanse enchirima eba bato san kontompo no a abeko ho ntokwa abedi ho atem aba eni wono mo atwununku mumume eni nunkumtwe nti so enkontompo bi se ya emane nkonti yentie ye wura na wote boda na no ho no mempese mebo bi edin na yemie bi aseminim so
on an impening for and another share shame say when the chasro kofre ben predase de mabe na madabase se mretia wa bete men kasa meba na bede ahosepe o ya kwana ba paso ba shiami o ya se na ebe sisire kura na amamani aje mro ana pa cho wada ro mama kan say o sha amra na o ye tie kakra de na mra meba ano tesa damfo na na ojiji etata no o ka mamre bi amamre na manchire ma hwa bi no bente ase na binum betim kasa be kasa na kese be pese be kire se nya be sokora ke ne nyame a wonsuri so sokora we de usa we do mama ne mfie apem ahensia aduana 1640 e ko ba sa hene na o Bacho tie date ni. Was it 1640? Tie date ni. 1640. Na obeka abakosim bia to aso ntu de tie ni. Ancestors reku. Oya mre. Ohu mpanimfo we ole miniwa nua ba na osiso no. Be manta apo na tapanyini oni akonya. Okofu binim so la atakuma na ni akonya. Sa de ekodi manfo tim anchare na oto. Binom abape binom kuma enam santi emma ekoye te se mana na mo wotete ya kwa mama onye so Kwacha meba. Hi, hello. Hi, hello. Are you all right, love? Who is speaking? Hello. Hi. So problem speaking on the phone. Don't know who is it anyway. And I'm not come. I think so. The person is not talking. Yo, but me ento aso. It's a client. so Is it the me client? ansaka kwa mama onye so munai ya say ye ma ye munye dentete ye free akwa mama onye so ye ko nya na wase bebe friend nsawam ye free nsawam ye ko bo ye free bo ye ko asunya asumeja ye free asumeja ye ko kumawu ye free kumawu ye ko sintreso Yo, me say papa yi okasa. Mwa mote voice na mu papa kwa okasa. Na edikan odikabo date 1640. Na ne kasa di mu se abra ansa seserku. Oti ase no okase kakra de bidi ade. Eche no abeka se panyi ne bidi ade. Ena odi efiri mu. Ofiri mu no na akonya no apede ba ho na omo ye nso. Emu miensa ka akom na na omo te akom a wonwe so. Ena emu enan ebesene fa ba bi efe no ensawam obo ko nsawam ko asubija asantema so ba kumawu. Hwe se yan ntretne abakosem ne mu na nanma hemfo amote ho. Eye toro bi a misoi biti nyina me ya. Be eto bi ana mo ye me nwanwa papa mo na nanma hemfo amote ho. Asa de papa wo ye mu huni. Ensam a wo kan asa mo nte. Esusu mo te. Se momu because wonu mo nte a, ukumewu what ya semi papa kai. Obo what ya semi papa kai. Ensawam na ado kwa de say ensam ko bo nsoa. Ene me ensawam ba mo te. Ba mo mpanimfo a mo ankasa mo de mo ho. Mo de mabakosem. Ede mo kuro na mo ni mabakosem da ho. Na mo baba be ka kire nchiri ma se. Wo mo ni pare di kura no. Mo baba ka mo nkonya ho abakosem di ato abontere na mo nchiri ma asua. Mo meye. Na mo ja ato ho. Na papa yi okeka atosem. No okeka nkontomposem. No okeka atosem. Mimianom. Ade aba ko so hye ne so ne se. Aduanafo nyina afire so bigya santema so. Aduanafo nyina. Na aduana abusua no onum nyina anye abusua korope. Ya waduanafo a sabi no onum ho mebi ba ebe kan won ho. Eni ti wo aduanafo no kro mo akra nchire mu no.
ya wa bia na atwe abrade ye wonya kompasa kire na wa ponche na emansuo ma aponche ma emansuo ma no wonum na wonum sa wasrade ye jata no na duanafo yi esubija wonum ba na ntwi nyame te ho ene wonum ankasa nananum kosi aduako menenso bro betatiwa ena abrewa bunu ena abrewa nyankopon wonum ba betena ho na abra no omoto wonya na kwa amafo ne te ho efri tete na kwa amafo yi sebia nya do mu kokofu ena omo ye omadene se ompese onmo kaka ama ne nyina bom ye ya awekofo ne adakofo no na kasa ne nyamu no enkrofo ye from osubijafo ye from aduanafo mo osubija yi kwa ama hina ne ye fe no kwa abia memfi bere so ena wonum soso osubijafo no mo hye omo mento nkoto ase na sabere no wonum hina di wo manim da bia me ka che osefatu tina na adin kokobo na di wo mon ne wo ko twifo ena onum ba komfie akomfie na bi efiri ho bese kwa wonwiaso ebi ekwa asarma kase wonum mo akomfie na bese ko ba bi efe na obo efiri obo bese ko nsawam abra wo mu ko obo no na wo duanafo wo to dada onu fresu bi ja santema so na wo tesa obo ho nada na kasa na nyemu no papa yi eka no kasa nipa nan nipa num ene firi akom ebesere ya won koye mame nkransa baako yabu afeli mienu atakuma obiri yabu amani miensa tedente enan ena atachum enum sa krofo enum ene fira kom ena ombesere esa koye na nesam okan yo de akua efe ne sei kumawu ba mu no abro mu fira subinya santema so no kumawu wani na naje nkokobo wo mu group na chi na mom kumawu efa adanse wo fa adanse ena obetena ba bia na eba asaman ekire no osa call no nim na okochechire ba bia ochechire ye no kumawu kro ne efa na pem so ye mfa ni kumawu mpoda apem so ne efire kro no na obrikofo anochi ne sacha ni akire nyina no ene duodwe aduaye ene ma apem so kro no ni di no ba ye kumawu wahiri biele ni ho a wonim se kumawu akonya ana kumawu asase ni efe na pem so kane na me ma meto board ya wasaf market ma me fu no mo de board ya free ene kumawu na me ma meto bi no obusa wa mo se fra pem so kumawu no kura ba ye popra somewhere 1900 mu ya na kumawu ba ye popra apem so ene o mo frɛ no all the time no mfa na pem so na papai why not you so person wo ya no oni agema historian and this 30 asante abakosem in the impressions of purchase asante se ni mu nyina mo de atoma no sa asante de bada bay eso asante banya mu nyina bebire asante ye nkura wo ho na nyinyini sie mu nkuro bebire kwa mai wo wo 1640 da wo fra kom but just imagine say early 1411 ni ya sha siasa ya chichire asante mai ye de capital ye kokofu sabra atebubu me beza atebubu hine ba be kache mze meboa atebubu ka ho tafo ka ho kuma wu agogo na kwaman ena capital ye kokofu sabra nana prama panyini no ye oba panyini wo ho eno sabra no onipa kura no ye kwaman hene ni ye fe ni nyanko maduru wonu nene tafo ko ntokwa ansa na wo mo ne yata afram bom ne yata afram akon ma ta afram etwa fra wo no abesina kwotena vota no achi sabra nyina mu mfiri akomo o sabra kwara mu mfiri so bija santema so na ma be mo besina firi ba bia so na sa wo be te bonti no otwa tro se mo nana ma wo sa ba bonti se se de nonsense wonfo mpanimfo ba bonti be ka se ensa wo mu no enya nsa ne ekobo ye na mama ye dua ya ba ye ne wo ho a edua na ba na esoso ne de ye nsa adenti na mpanimfo mo tena fie masaduafo na mo ye nanchiri ma bro sa na panyi be gira bonti no ka ba kosem no twa tro na mo mpanimfo mo te ho asema meken wo be di machini akọ ko hina ka wo mo fra ko mbae no ho hina atatu mo ne hina ko wo hwim oni atakum obiri ye bo wo hwim oni atakum obiri bo ye bo afari wono mom no ne tafofo tena ya no wono ne namu a na wosade be pies interest ha
ade chire papa we osori a na sabia nya do sabia bra papa wo to akonya ho age sadia nkrofo wa bontene achorochoro history achorochoro gu gogo ene na papa ekofa be kan say history da enkonya ho history toto fi wan kasa achorochoro gu gogo no ena papa be gina ho kan na wo kan re history na chire no said there be kwana nanom na wo mo ankasa nkonya no eno no ko busa won mo a wo se wo boa ena konfila fu sori a na o twa tro bet nipa no wonom nkonya no omo wo ho wonom wi wonom nyirai wonom disappear e cha din tira won kwa de hie no so pese wo hu obi abakosem o ko wonom nchen yentie no yentie papa no te border nan ho every suntra so you call banso you call tintibepo or my redeem abisim you call obwa wanko bem ma hwediem eye wo omunuanu mienu no ntokwa be ebepem wo ebai oni suma no omoba no ti suma no mom na fa hwediem ebese kofa enfen say enchira ana ono so fa abisim eba achira eti di waka ni nyina nya ne kore ensam no waka ni nyina Google you see mu ene nipa amaba I don't know why you prefer to read people individual history from Google. I don't understand. And you are hini biya na nim na bakosebo. Nemu mabakosemo no. Se ye bianafo na eko mabakosemo a. Se ye tie biya be won bianafo a. Wonu mu petimi aka bakosem na che complete se na tie. Esa sa ye busua. Ye ka biya na nya do ma. Ebia nya kumawu. Ebia nya tepa. Ebia na ye busua kase. Ye daga na nim. Uko central de atwa brade for ho. Obasi ko history region aduanafo go obasi ko western region aduanafo ho obasi ko south region aduanafo ho obasi ko half region so definitely open no kore wo abakosemu a na nya wo wakoma no wasene sa wo mpe no kore na nkontompo no sa za ofu so obi yo hene tinto nkontompo no na apesa wo ta you would definitely have the true story because as soon as obi beka abakosem no di aguna begina ho no wo ka agunafo obusua abakosem etinye onu na konya ho abakosem no woka na emu wo ka agunafo abakosem so now dey yo wo ka dianafo abakosem so omufra komu no we bi obesa de afa obesa de abesi bunofo owi a no de abesi domafo se dianafo e domafo a wa wo bete amai ya ko aso free Cote d'Ivoire aso free Cote d'Ivoire after the defeat of the German war ye na nesi bebo nsubere so sabre no onu de sam sasi ni nyina la na wo ho ewo bontuku ewo amobi ewo wai ani adade nyina sasi ne bebre no aye na fanafo sase libinifo sase because of some ko to share one so do what to German state nti satam ne enfro ho Cote d'Ivoire de sabro fu ne de baye Ivory Coast ayo sunu ya no onum nko ho a omode ne ba homa no ade e na omo se Ivory Coast aha ye osunu ebia ye Ivory ne ba homa ho no munya no na emom sa bia obi a woni din na na tete ho na nkrofo na sase ne omodia ebi ni anyamerafo na fanafo ebi ni libinifo ebi ni korongofo ebi ni kotifo omo sase na sabre na gugo na mukọ to se wo mo so na du ben ko bi panyini ede wo kochichi jama no ena mo mukodi asase ne so mo ba be na mo fa ho wo ko fa he ne ko fa ho kire landscape kro won hene ba oya de odidi suntraso na konomi so wa ko mo no Cote d'Ivoire ba ka say wo ye de na wo hene wo ti suntraso na wonim Cote d'Ivoire wo ti suntraso na there wasn't any Cote d'Ivoire na emu mabra ukotena wampe mu sabre na nananom ya no omo ye duanafo dada wo sabon mu a da bia me ka kire wo se ukobun region ya wo duanafo a no omo wo dada ene aduanafo ofura komu ba ye beto aduanafo a no omo to dada aduanafo a no omo wo dada no ene ya bere wa bunu ya onum kwachiche omo fura ma owi be chichire manso na gold duafo ene agawofo no ne adade ba ho be di dwa esa gold hu sika na wo sa amanso nti
na obi akwa ha wose me kwa abro bono ne man so ana edi no nominate ye kwa Tracy da bia me tus emire no ma chere osese kwa Tracy se aduanafo mu no wo mo nana ni abrewa bono no mo nana ba ko so ni abrewa bono Nyankopon anye wo no mo na kwatikire aya wo mu fra mo wi ba tikire abuno maso nya abrewa de din ana ya na abrewa ne bono ne maso anya krofo da chichi ye firi ene pere usiade na usiade wo behu na gya se papa panu betena bontena sebi anya ado sebi abrawo wo bese wo ka bakosam no ye ono no kase beto ne ketu wo mu wona ne kuma wo mu wo ye that is intereso akwano musuo wa Africus awa abakosam be muwa ena motimi aka asem asem firi kron ne baaye atosam sem firi kron ene baaye de bia ye ti asem foforo man nka sei na yenti na wo emra mo bedru baby na ba kana sante no asabi ai ni nyina no che wana se they call you dan chira hene nse bi ngba asante kotoko me bacha mame ntini ye cause interest ye free interest ye call banso ye call tentibe pop ko kan bibio abisim ye call jamai ye call aso free also obuko jamai you see how uko jama wene ahine na jama no ahine na uko jama yeti jama 1689 sabre bunya na what is interest enkrofo kom ti jama enkrofo abianafo chechire bromance abianafo chechire bromance sa abianafo no na bani kobi panyini woni bani kuma wonum nom kotete jama sabre no ko na wo se bi ubod pampas na wonya nyini na wote sintress na wote ene echechire jama etu asa na akobo no mo na jama hodada ana akotena wampem na akwa onya wo ese jama na wo Cote d'Ivoire enti anyade ne nya won asa won hene ba oyade odidi suntraso na konomi so wa ko mo no Cote d'Ivoire ma ka say na oson wo so na wo embra mo bedru baby na ba kana sante no na sabi ai ni nyina no che wana se dan chira hene okay how do obo ani ye asante kotoko okuma pema apembeba na abono fo so huni mo de be abono chene apem da ben na yekonya asante kotoko sebi enya do sebi abrawo there was a time na atenase ye chichira asante no ewie ye no na ebenya kotoko no because ne kotoko council na nanom a na omo ye kotoko council na wo ho so ho eni ti se papa ka se what say asante kotoko okuma fima pembeba no aba na danchira edi kwa aman edi dwabe mampon edi tachi man ni nkura wo so budidi di san nkoro nyina so no sabi ne eni bibi efe no kotoko ho na ye ni kotoko e wo ho kotoko by after the formation of the Asante Kingdom iya kotoko council ho you can do your own research kotoko council is there eti papa onim ni oka ebi oso mane nkwaso na bono chere o chena pem no na me chire wo mo ena ebi oso ye ni bibi efe na bono cha pem esan se ye ni enipakuo bi a ana ye ni kingdom bi a ye be chechire ya ye bu okuo se ebono e cha pem na emom bono champem do du akwa ye enti da bi akasa bono champem do du akwa niti enem tachi man ne se ene de na anu ya ye mo papa ne mo nana bi kura ne ya wo mo enre ya mo wo fa bi tifie ne ya wo no wo fa bi tifie ne ya wo me de ne ya nwome na emom 1948 ena nana ameyawo the third nimia ene nana so saje ma prempe ena abra wo bo ani nua no mo ko sa chesi ba ye sa abra no prempe pa konya ni nyina no ena sa tachiman onim ne dia sa ne papa mesa bon so be ya Asante hene ne wofa Kofi Kakari ono so be ya Asante ne na fia kobi be ya Asante ma omumia kwa kujere fe so be wo Asante akonya so ana kwa kujere sika ye ne papa e wofa ase wono so be prebie wono twere bo ana titachi ba kobo a ono ne wofa ase ya ne ye fe prempe
prepare the ticket no be prepare first ko ku yere sick be prepare the first no ti o yere gele so ade hu se tano subiri krom ka ne nua ne de be ma no do mo kwa akon 1723 no na ne nua gi fi ni nsem no na ofu so de be ma no wan fa ama no at 1951 sabe na politics are intense na politics are intense ami abete ayi national liberation movement ti ame ba afọ akoto ezanse na politics per se cheche yemu enti ama wonu so stay sa party so be separate na nkroma ye fast ana ode ne ho be hye ahemfu ni bi achi na ahemfu odi kan connect no ye na tachima ahene na am ya the third ana ono nkroma di kan connect no enti wonu na de sa dwi wa nyina hye retirim so obete ene bono ane ahafo no from entam and there's a lot of promises. Eti na nami ya woko privy council ekwa West African Court. No kwadi nkukuo sabre na King George. Na se kwadi ayi wo mo history ne kasa no se Queen Elizabeth King George. King George the 5th na sabre odi ade. Ano wo de besi call British privy council anim. Ana wo mo ko ha asem no mo sudi for. Sasa ya oka ho asem ya wo se ye 80 ezase 80 no nwia na okun ye moja ka gu emoja hwie gu sa profo na wu akun ye do mba enye ye to nwia no de sasa ne mawo. It's unfair to those who actually fought and lose their lives on the battle. Ti ebu asami ti a tachima hene ba ye no ye se ne sadia and to boa ye die na ye de build the education system no asabe na Asante Kingdom ni mu no wontwea. Ezasa British for any Asante ehine na so sa ma empire ba ko apese wo mo se wo no na mamere because of say o maka bi e dia man so mo mfa enkonto enwotwe ne mfa mata chimanyene etiemu na wokote ebron champion association na ebron champion na wokote ye no ene wo no di title better say ebron champion de du akwa so ebron champion de du akwa yeah, no do akwa a brave champion do akwa president no eye na natachima hene what is 1951 and doma ehene eko dress ye ede ne nan ekosi awoso ewo Santima Council wo ye to aso ne ma ne ko butu wo ye ma ne butu wo ma ne nan etiti ye to ba ye na ne bufu ye so no so wo be ka tachima hene ho na bia se de wo ne tachima hene ba bia obekọ bia wo sa bia se ko na sanya sam na tachima hene ni ho a baby Asante be ko bia o sa bia se ko ezasa bra no no manso no na bia se na yoyo ko hene e wo manso bro manso ama na kwachi ame yawo ansa na kun no besie ti abia se so ekoka ayawo ho e che na drobo no wono gi ejapa kroma sa ase no ye ekoka ye nti no wono su ru sa no no so koka ho drobo no koka ho akire kura drobo no koka ho akire kura na sesa ankrofo mi ensan ena edikan no omudi kan cheche bron champion no ma na tachima ahene na de bron champion ba ye busa ho se ekuro be nenne ewo bron region ni mu a na sabre no omo ye bonofo na nanoma no omo no omo ye tetefo 1951 ahemfo na ewo ho ekuro mafo na omo ho hwan ene ekoka bron champion no so officer na okremu so bi ye bona those days enkroma man ho so ekoka na tachima ahene no koka na do ma ahene ho na adima bedu odi kan busa ho se edenti ana ahemfo te se sabre no wanchi hene nsu atere nchira eyefe ne sei ahemfo ibi boyem kura nkoka ho boyem kwa no nka bon champion mo tarobo ase nka ho ofuma nka ho chiabodom nka ho oduma se nka ho number 1 awoduma se nka ho chia kwa ntwema nka ho enko ni nyina no mo nyina nka bon champion no this trepen na kabron champion no enkoma pesuodi ahemfo no omo ka kire omo so omo nya abronfo no omo kabron champion ho and the table of 10 the table is gradually turning with lies. So we nipa you not asking questions say 1951 why say na nanoma no omo to sa abra na ye nche ho no mfa me ye bunu ahafo no isa se ne emfa ne bunu ahafo abrofo no kura ba ye no omo be administrative areas no still omo anya Asante na emfi so because on by nani nyina Asante Kingdom to omo the Western Asante for administrative areas and the better so wo ho no obi sore na wo twa wotoro nti wo de omusa question say nipa obenya Pedro amana betra mu internet so sabo we twitwe twantora kira wo se obenya tan e de ama Asante na wo say se bi etwa neka
Wouldn't so almost sadia. Sa sebia nya do sebia braw. And your turn, sa do my phone or my modest pushes agenda and say, Tanzantinino. Busan said, Dientia. One animal to honor. Sebi, yam for even Kranza and Phantom. So betty me tell the Krum Casse, and Kraza this year and a bassy bay up no for dia. And Kraza could afford a bay up no for. Now and Kraza, bear no for communion and Qualan. Oh, boy. A broom manso. A broom manso. Naso so Sebia and Yard Sebia about I could form a capture chrono 14 somewhere from 1475, 1478. On the capture chrono. Etiye Musaya Hose. And Kranza Sebia and Yard Sebia brow. And then Tina one carbon champion. Busansa. Dear trust me, you know. I didn't know him my yardani. And then Nanakodom. One more tiasiano. Nasa abrana we watiasi. Adma bedus second ya no nana kodom dia de no dia de adentina wan sori ameka sem kranza ebon onwu se mo amomo ye ma eno onwu se mo bi wo ho amoni brisika na mo ankasa mo wre fisa bi mu krom hina ben na mayera bedwomunti o yusu mu as youth no esori tiamo ene na okohye mu achi no ene ohun de ye koso ti ebe se ebusa wo se adentina hemfo na omo no sa abron champion ko se na ye bon ebunofo ena omo adenti se bunfo bon champion do do akwase kotoko kuma pema pembeba. Who was the members? Kingdom no wana ne da no wana ne da sa abon kingdom na no aduanafo okuru ena wagya ta oni ase dendenden. Okay, yen kwaso ne nti papa no yo tiboda na no asem no life and color. I was KKK life and color. When you say KKK life and color. Emra ye kodru danchira. No man also. Danchira hene almost sabi on nation ase. Bem ye no baba nkontokwa. Non-aggression part. Eh? Hwe anwasem ni o. Abera ye bo afali. Oko danchira no okon. Ono na kwa bankese so. And this story, sometimes, when you want to bring this story, it brings a whole lot of things. You can find some people. What coin? Sabe na na boa. And na ye abanke so hene. There be a me catch them say. Ebre mi bodi bi kire mu. Mebusia for no. I am fully for. Oko central region mo. Ko na ko bu sa yam fully for ne say. Are they royals of Denchra? Ko na ko bu sa wo. Nebusa woman about a certain things are connected to Obianafo. And they will tell you, I am not the person to come here and sit here and tell you anything. Yaya Gunafo, we know our history. Yenimi ya bakosem. Agrani ya wonimi na bakosem no. Sebi enya sebi abra na wa ma meto ni wura. Meka wura wa meto na na kanswa ana wo na na. Eneti yebu aferi call abankese so wokon. But after come obi yebu amani. Wono so eba asenso wankon tokwa. Wone de wankon. Enti enkoso. Yebu afeni nkrofo ni san nkrofo wi. Yenya ma santifo sa amre be we. Na kesa banye nipa ba ko. Aya ko ko bi ababobo na ba ka be ho abom. Beti be ho free. Ntim jakari ho. Wase asantifo onye nipa ba ko. I was secretary in what sense? One more form the foundation of Asante Kingdom. Mr. Kamfo yewo aduanafo wom. Yewo asenefo wom. Yewo abretufo wom. Yewo agunafo wom because yagunafo so ye ba ye je ebi ko atwema no ne ene adade bebre. Ebi ososo yewo yefen say asonafo wom ena yewo ada group no enyina wom. Eti enye nipa ba ko na kanfo enye nipa ba ko ana. You see this man's agenda. No be otimi gina council anim. Ekasa sasantini kachira wo bruni say you have to be reasonable. Kachira wo obi a ofu so ye bruni say ono ye nipa ba ko, ono ye nuanom a. One person the two teams sasantini kachira so ono ye nuanom because of some person wo bruni be ko abakosem. Na ye di asante abakosem kata wo so. Na so
chichi hia ene eyi hwa akonwa biala ni ho a wo man Ghana nimu region bi wo biala irrespective of region bi wo biala ye ya kanfo akonwa mu nyina nya nuanom ebiem susu bia wo na bakosem ya wakonwa amentuo ye nanam de tu amentuo ne ba bi e fa ya bakosem ene ye wo ye nkonwa ba bi e di fra bakosem ene wo busu e firi mu bakosem ene ko ekuro bi ti se wamfie uko wamfie obro region obetimi akache oni enti ede obeto obono ene ahafo sabakosem no ho ye firi nkroma so obetimi akache obabi ene mananam mentu ofiri se nananum de onu firi adanse ye yakwana fo ofira ya ase ene emu bi eba afomena ene nananum bi etutu amane aba asokore mampon ene ye fra sokore mampon na netia mankurade ewo ne wo fa asefo so ba ha omo wo mabakosem baabi omudi ka betena ye baabi omudi ka beso de esisi ye ntoko mako adabreku makonwa ho na de be mabrekum ya santini so obeka kire wo saane otumfo opokuare ye ka asante military fo akofo no ena otumfo opokuare breso obekekire ade ma ye se ye hwe ne ye mo ayidom ajama fo no ehoman ene so obeka kire wo akobi a wakobi a so obeka kire ho abakosem wo ti se pani mu sori obi aso woni de including the nekokoti beka na bakosema kire sa asase asumate so ne dia obeka kire wo ko japakrom obeka japakrom abakosema kire baabi ofiri so fra komo wanwe so obese betena nka ase betena kumawu ana omode ba ha beto nkrofo ha omo no omode boss wo obeka kire de enti ekro no firi mpasu kotoko ba ye japakrom e bakosem ne da ho ne enti oka santema nso so owona bakosem obeka kire wo ti se panyini e de sa dwini wotuti ma o che se disunity wo che o se men pre masantini nka nche o se wo no wo obi a wo political bro region e ba ko esa sa o de adwi bi atutim so kaso no e ba ko a wo be ye mmere wunya ne ho tan ana wunya ne ho nunkum na so wo fu se o no wo ya sa no asantini be so obeko abakosem abro obi a wo ne de me kura me individual se si a me build ma bakosem ebeto birebi sesi amawo mam emamu nan me ba ga ebra be kana bakosem me ba nya akon be kana bakosem sa so na me ba efe ne sei agima be kana bakosem na dankwa so obi a woni de biko obi a be cheche na busua ti panyini kasa asem wo de kire wo binu hu ye na momo bi no eye to bia me di mu hu yawo se ye ka no kura asem ne kura de da ho na papa yetimi akofa adima so no distort history na wo born something na ye no kore na wonim say documents ni bebre o kan ye fake eya won fanto na mon ko verify mon chiro mfa nche ho ma no se o ya documents no post ma mon na mon verify obi ana bakosem ni 1935 anya na akọ akira 1901 na wonim si etwa reka Jakari, ofa ne mane okoyede obo ni fe yase wobo ni ye wobo ni ye fa ne ma ko bon fe yase ye nuanu ma make ba se beti ba wo free den cha hene ne ba mane bi ba bu ye sa ma ko nsia. Look at this. This are where all lies and distortions come from. Asante ante ne ho free den chira ho na asante eni ho nemo enkura hodo ene ho se no no aka se e mama bi na aka bom no enkura hodo bi na ho na se nkuro no ene nhyeso na ntim jakare no oyo otufo se etu odi kan ne ba ya wone mama yakobonso a na wo no boa ponsem wafa ase ye fe na akobonso a wono ne ma wo no bi no se okofaaro da bi ye de ma na wade ye isa abde no na kwa man ehye den kyerase ena wono osetu ye odika woso ware wode ne mpese free yefum ne ba yesa anse wo ye ginaba maami kotosi kwaje no ewo eyefe ne sei aseni efo yimu ewo ene ba bi efe na okugwa ho no eho na okwaje no eti woso ware wo yetete brane ena na nabo aponsem de wo fa ase akobonso ama no ena oni ninyin seye ma BBC amono tim da kariko fesi meme nana bo aponsem
ana wo sa de bese ba bia na ne wo fa e wo broman so wo ana ho so bibi besi ye ana odi firi ho na de ba ko so che ne so ne se etim dakali ayaw entim dakali no anya obi enti ayaw ana entim dakali wa wo do ho bebo kwa ma bia na so retim esa so beti se ne papa ne o se etu no ase wo anya father protection nothing so he wanted to collapse it na buza se o se etu akomandi wo bi so nkum tim dakali dabi o se etu an commandi se nkum tim dakali ne mo commandi se game protector ne fa na de emre no ti se no be betra bontene no kase ya de ehu frase a ya nyi ehu amfrase e ya kon ana akon no so let me remind you sabe na tim dakali no esanse no ye babunu nti etim dakali was 18 years akwo ye kan ye kate se de na ye yi o 18 years na de ma etim dakali belusu ye no eye na bra bosu esanse na ne ho ofe what say the papa eti we ne baba no ebia ne continue ne yira na na akohye ni fa hina na na akohye mtase wodidi ne nkrofo no ho ni nyina abone na kofo ne wo mo bodi tidom no du wo mo bone ana na otu ne fon so ana wontie ti ntokwa no ankasa no enye de nkyirama ni nyina na sori ko ntokwa no enye de nkyirama ni nyina na sori ko ntokwa no ana na nkuro bebere wa na nhye so nti won mo yi ne mai o man ko ntokwa ni bia ma no eti ono ankasa na be ko ntokwa ana obabo no fe yi ase eti men kasa ya asante yo mu fidi omo te wo mu eye kon yenko papa no oteboda no no nti na ya tie ho ne de ho de a sama no ya ne baba de ya ba ko so ntokwa mo man na ba ne hefo doma to apart say sabra asante finally timi defeated dentra na asante ne be for me dentra no ana asante ne be ka so mo ne ba bi akon na mana wo mo no wo makon mana defeat wo mo 6 times na said you okay the party se na asante no hodada 6 times eti momi yankone ye no wo mo nso nkokon ohu atose eti obi customer you can't even draft a command ewo detail no a ewo mu no you can't draft it the etienne say asante sebia nyaaro sebia brawo abra ye ne mu ebekono kura no na ye 1699 sisi sani abrofo a record tie 1699 ena enipanum enkronum ena mo bekon ye omo defeat mu ne etie ne wote atakusi din no ya domakusi this is the real story omo defeat mu mamu dwanen sabre na bantema omo free sabedie ye okokofu na sabia ho no sebi na nye bantema hen na emfa ne nye asante military commander na ya asafo so odufo no na memo ho na ho dwankobie ye kuro bia se transit ekuro bia ba na ho no mo nkobo omo sese ansa na omato aso ekuro bia ba ho no mko omo sese ansa na omato aso eti wo mo bomo ama mo dwane abehye bantema na mo ku ni mu no atakusi ye bu aferiba ene kura ye bu aferi o masese din no ye bu aferiba e dia fna ekwo wo ye first obiri ye bu ano ye kwa aman e ma afra no nti obiri ye bu 7 days one survive wo wi afra ne kan no eti ne na wo wati domakusi ni di ni domakusi ni didi atakusi na ndiye na mum sa so o masese o mudi sa nti na sa di no domakusi na ba na dia ye ne se wonna na target ya nasabi o se tu penon etienti amu achirikuro ena chi atakusi eku no abra omu twa besi akọ omu twata na besi akọ abesim o twa ne ti na eti amu achirikuro no nso ni busuani ene yebo afeli no ono na ya atakum obiri yebo a o chichiri wo hwim ne boma etokwa no achire na nsa na omu ko ntim jakare ntokwa sintraso ntokwa ne ba ya nsa na omu ko denchira ntokwa eso papa e pa kire se wo mu ko denchira ntokwa ne bi no mu ka se omu ni nkuro bi akunsia mu ni asante kwa aman ankunsia enkrofo a mu sintraso fo no omu ko ye eye enkrofo omu ya sonafo ebi ne dwane besene ko obi ye na ye fe no ye fe ne se sunyan no ye kontire wo sunyan no ye fe na awere bete
na rebete onom so efri adanse kokobi ante ne be kopie akom onom kwata adancha ne bi ba akom ana onom reba na ba bi efe ne Kumasi Asafo na onom to na mo free akom no so ba betena ba bi efe ne Suntreso mo ba ya adwuma na mudie ne se mo de wosono ne meben ne homa e de esom kwa amahene na kanete no saase ne bebra na da na Kumasi nifa ho koso ho nyina na ya mukomnyene dia ana mo unua ba ya efe na wo ana kofa ntokwayi e baaye ana omo ne asonafo ndi ka bekon ye ya sabe na rebeta na di ade wo ho na rebeta ne wo faase ne na bofutia na bofutia obesi ko sunwan etu sunwafo yi kontre ofi Kumasi Asafo de na obetena obedi atem no ni kuro di Kumasi Asafo so odufo na asefo ni bi no ho no eni zintokwayi wo mo kun ansa kura no mo koda nchira ntokwa eti wo twatoro with all due respect papa sua bakosem ni ye menya wadwi sa wo ka mo bi ehun so ye big antokwa krope no mo no mo kun ye o mo defeat mo mo dwane na de dira mo ntisi nteso ene na meja ama ba ye ya ona nanum bididi ka dwane ko ye 16 na o sa me kan ye 16 na 16 na 99 ene ye ti German state anya mo kom kotena wampa mu okay muntie Baba oui Baba 7 oui nana hono ndi besi kametima twaso 7 ya tuoni chechire besi bantu makrotia on te sa 7 no do na fo ya ne ma ne ba nja sa hene na enya techire besi o osribikiti bantima kotia osribikiti akwatente gram obia sebi enya do sebi abra na oka o yede ne firi denchira na akofo no omusoja eja kese pa ne ja no eno na de ye wonumfo no na akokrache adum no na wonum ba wo keyword said ya sojafo wo wonum terminology omu yusu no sa terminology na memo mu se wo sojani ana wonye sojani eleza me sakane na me nurse no so obi e wo HIV sa wo be ka na HIV but me na me colleague ni gina na kasa me ka na CV4 say bi patient wo CV4 patient na watemase so times was there eti sojafo ne ba na dan no obom ba ko osribikiti bantima kotia hinime na o ma hinimo eje ye na papa idi atro we ni na nam yi a ekwa beso umane nkoi ba ya no ya de ye twa we nyina ahemfote ho monkasa ni ti da so da do ma na today oni onu anu mu no baby e si en nti sa 7 na ode aba na nye onu nkwa na ye de to ho ye ku miensa matie amanhene a be wo soro ya na me ba ko esre bokona ba oga if you understand what he's saying do you understand but what you like ne gana da bia me tisa ba manhene oni bi ku ye da ba ko me ba no ko ha tie se no sre se me ti bi da ne do ma na we live and color obri ye boa tem otia kantan otoso baako mwa acha sai won ne baako nya offense ene da wono offense hene ati ase unzo timi kan history we offense abunu mako nson ase wadani story no ene offense osu nyina ba bi obetre bia na offense ko mo so se nkokọ na de atie de se entokwanom kokon ye no fomu buwe mu e wosin trust musanza de ntina onu wo se wabu obi adi ne sunkonim na onu mom na adwane na won ti sintress wo busa sa akwa se ne pen so wo twetiri na ko obi a wotimi twetiri de ini ya kan fo ya bakose mu no wo na obi ohine bi ko ne nkrofuku bi ko na ko omo hina waso maji wo mu nyina eti ade ntina wo twetiri na onu adwane wo busa ho pen
na wo dwane mu no so ne yakwachi atakusi eku no edwane ni mu no na atakusi nti amo achiriko ya chi enuku no e wota no na no enti obi a wo na wo siese wakum obi wakum ofenso hene nana sasi abode nana nana aso abode nana nana sakra nana nana dokua enana nana fahen nana monsore nana fan piara nana monsore na kwai twatro to so nana fabem piana nana o twatro de to so mon nananum efradanse kokobi ante obie no watimi adi asona ni bi so da asona for ne easy to conquer you are lying asona for omunye easy to defeat wo hwa sentiment mu a ekrofo wasase wa sentiment pa aya asona for ani asenye for etu de hwe obi ti se nkuranza na hwe obi ti se fenso ofeso ye kan for wa sentiment mu won sase ofeso kan o fesu nkura hye nase eburu 500 eni nkurase edi entia akon no wode je ni nyina emuoni nko akon na ebia osuso na dwamna kente obedi ade from 1660 sa be pim 17 something afisa 1704 1705 1704 1705 ena na wi afia kente be na dwamna kente be di ade ena na wi afia kente ye fe no kofia wi afi wono so be di ade eni ti santa ma santene nkoko ye no na esisi nanta eye den na akotwa otia kententi na wi afia kententi ekwa abeso na wutimi kotwa na wi afia kententi because na wi afia kente bere so yopoko are na wi afia kofia wi afi ne bere so yopoko are na wi afia kente ba ye ntokwa asantema kwa o se etu eso no anche na o se etu di wuye anche na o se etu wi sani abrofo no record ye 1717 na wi afia kente na dwamna kente ne breso ye ko adomase etosumienu so atrobeni nana so obo ade nananom nana sakra nananom nana fa ben atwia nananom nana roku nananom mo history na akoya so de a all distorting asonafo mo history akwa we pa kire se wotwa mu nana awiafia kenteti wo betime twa awiafia kenteti when asase ojeto ho from Jamaica kente bere so bepema awiafia kente so kofia awiafe hwa asase ofenso fo pom ejeto ho wotimi gina ofenso onim da ana ofenso hene etiase no na awiafia kente otoso miensa ana otiase no sebi enyado ono anu yonko otumfo se tu otosmi no omumienu na asaba ade na wa mie wano ankasa papa anna wa ma bonti abekasa abakosem wei na wi afia kenten am put it right want to me o hwema no wuye ya na wasore esa se wo master no ya ka santimemu a o master wo mu no e ofenso hene do ma o master o ma butu o no do na egu so e ofenso hene wo master sabi wo commande o maka wa no tum ayi ofenso hene nso owu ye na asore eno anu ayeden na ofenso hene waba yesro o ye mpe go suro esa so ofenso akonya na down e wona bakosem so ofenso sabi ebe fra hene pa ne fro no malima yentia yesesa be ko idi fata no ane fata no kono moye fo amotra na ene ni pasoro mu gum nkonya ofi na moto eklase mu bebre mu disika na to nkonya mo bebre mu nim nkonya na bakosem to we beji anu wakanse mu no to akonya wo ti meyi no ano eso na ya wo ya wo do ma wo beti mi no ofenso akon akwa aba mu no ofenso ye chemu nnan obe mene wo ye che ofenso mu na obe mene wo do ma na do ma no kwa ya wo dia
Doman wo okuro. Wo gyina wo okuro. Ya nwawa ebe ọsọ hene na dọmafọ na na ba ọhọ no ọtọ so miensa no no ba ni giye uri ne ntia ba ni giye ya na na ba kọ ogwa kwaje nchine nam na tuduro na ọhwe ma dodo no ba kọ aba ba ka chire na ebe agba ata be nti emra ba de ne tu fom no no ba ni age na we ya kwa we sabre ya antokwa bai mo na mudi kan put shop no mo ye kwasi de kwasi ya da na ntokwa nsi ye sabre kura na o mu nya nkoko ntim jakre ntokwa sabre konfo ya mo na wo ho oti ye fence oti akente ena obiri ye boa ena yes ena on mo ho mo na wuku no apart from say atakusi di afana atakusi omobu mu wiye yi amu dwane ya atakusi di afrika obidi ye bo wana mko no and now ko internet so unknowing histories I wouldn't be kura omunya this source of information from they are writing nonsense you see baby they say Wikipedia so one nonsense everywhere abram crofo no omodi wo makunya omudaso ho omumuye. What are you thinking? Huh? What are you thinking? Na okaso no mkoto tujuru. Ene nchini wo kwa. Nyamie ni mkuri. Sabre. Ogwa wo abrofo na na digwa. Sabre ho na obi ekodiga. Obi a ogwa na ogwa ho no ene na eye Cape Coast ene kro baako gomua no ogwa na kane no se opese ukokodidwa ukoto ade ukopechese niema na ye oho sa ayeyo na akọ na mo na mo nka wo mo mkoto nchi ne atuduru no na mo nka ho yo ba kase baako na odi kan no wani aje na mo me ka we nyina kire mo se Edi abakosem. Mako emla ho pe ba bia tena no it take 250 years no adonum ansa na ho ba ba tena do man nkro hine bia ni ho timide ho do man nkro was it any do ma na ebenya nkro and I say it take 250 years ohini bia ni ho odo mtika afom na se bibre kum kura momo ofeso omomo ofeso abo maku prenso na wo wadane ofeso de na are wo de ha edi eti na obi fa utinka afo na tip dwane free sintraso eti are you being reasonable obi entimi fa utinka afom da na obi entimi o but what me adwane agya wo man e wo sintraso abesina kotena wampem na de enti na me nana mo hefa no muhia mo me nana no mo be kekere wam no ehe no muhia mo omuhia Batima no muhia mo Batima ana mo yese ka mo sa me ka mo na ka mo kwa revenge enkoko no mo se da bi o mo do mo firi mu bakra na odin ena o mo de o mo koye ti me nana no mbaduru kire aba kekere ba wo mo nim sa no mbeto nsuo wam asase da ho mantam no mbetena so omo chichi nkuro wam fie wamanafo wa matifi ena momo de bae ena mo beka makosem a amane amahu no mam wampa mutae ene de wampa mu na ba be do ma nkuro sem na mo chichire wow ene wamasase no adane do ma ama mo na mo chichire abere nkuro ni bi kura wo ho nkuro ni bi wo ho asabi ya chechire ye 200 years anta ne wo nana nekase etofom mbo na ho kan wa ba ko sem ya it's brave ya o tene wa ba fa na sai ko anochi odua kum
Ebi wo hukuru ngokumewu na bi kumasi na nyeye baboa. Baka kumasi na mechira mwase life and colored. Life and colored. Ayabajadwuma ya na obachi. Abajadwuma ya. Na ne kasa. Abafrana asantende no. Kana kasa na danchira hene ne dwo. Adazate beba danchira he wodi asante so da. Meme na nani ntim jekere. My handsome giant strong grandfather. Great what is anti soda? Then Chenny Ben never can abacosema catch or said then Chedi as anti soda. Then Jenny Ben will become abacosem way the actual. They won't be a can said then Chirentini teacher's antimine. Then Chirenti, then Chirasha Swintina Santima by. Then Chira Nasha Swinti na Santima by. Then Chiranima Pebiele no an argument. Na ho ya ne tan ene namunia mamu ya mo ni bra asante ebe baba be gina be ka cho se dan kire di asante so da na me ne ba bi kura sa emnane no koda dan kira etwe ne ho sa kotokoso mamponsem me nim ba bi kro ikokotoko no by before by after the formation of the Asante Kingdom na kotoko ne by it was a council within the Asante Kingdom council and even kotoko council. And the crash I see about 1800. Kotoko Council. So me name baby kura. Sa kotoko suma ponsi muno. A bed dam then chirakunya. Me junu mo baby amentiase. Me junu mo baby amentiase. Eti me nim then chani bele ni ho yo ye then chani mapa. Se ne wabeka Asante political Asante region. Wabeka political Eastern region. Wabeka political